NHAI atum pen National Highway thongke pra truck atowara kung aron repen kido atum aphan ke tharle Bokajana long Congress asong atum pen aknipat alam ki aputha kachisong Nijang Karbi Anglong Youth Congress ahin pen pherang ke amai kangni Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokelong jia phan Amar Jivan ahin pen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglo an kicho thekthia kiso do anta kepami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A hini trok pho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kardom pini prime time berta angton pen chethan ponsena Pini wo signifying ko da trogarni ada por phai Troxy ra achitim apora lompen NH thongke pra trok atowar pi ke parlo manja pen dilai ada galong krong pli atowar kaselam ponji aphan aron re pen towar akung ke do atuma phan ke tharli ponasai ke deng pon Bangso sai NHAI atum pen che patir pi ponsi krong pli towar kaselam ke pangching ji aphan manja bypass pen dilai an kileng thor atowar akung along aron re pen ke do atuma phan jesemet kulat so kachubi atum pen chenglok bari bithung apai song an ke tharle asai deng ponlo Actually যেটো ন্যাশনাল হাইওয়ে বহলাই থকা হৈছে তাৰ কাৰণে মাঞ্জা বাইপাছৰ পৰা দিলাই মাৰ্কেট এৰিয়ালৈকে আমাৰ হাইৱেৰ যেটো মানে চেন্ট্ৰেল লাইন আছে তাৰ পৰা বোথ সাইড 15 মিটাৰ ডিসটেন্সত যিখিনি ইলিগেল এনফোর্সমেন্ট আছিল সেইখিনি আমি আজি এভিক্ট কৰি আছো সেইটো কৰা হৈছে স্যার কিমান ঘৰ হ'ব মানে ইলিগেল ঘৰ বুলি নহয় টোটাল ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰাউণ্ড 132 গোটেইখিনি বেছিভাগ কেঁচা ঘৰ আছিল যিহেতু পাকা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তেওঁলোকে অলৰেডি মেক্সিমাম মানে আমাক কোঅপাৰেট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি ভেকেট কৰিছে কালিয়ে তেওঁলোকে ভেকেট কৰিছে Krong plia towar long pen mitar kre phoang bong kido akulat la pen paisong an ke paru asai deng ponlo Kidam tang pen nangana ni pen NHAI atum pen palisi bangso asai pini ani ingsam jin pen pachun ponlo पैकेज 6 का है 130-600 से लेकर के 145-712 पर दोनों तरफ जो सेंटर से एग्जिस्टिंग रोड के सेंटर से 15 मीटर पर जितने इंक्रोचमेंट है उनको इन्वेक्शन हुआ है बस कहाँ से कहाँ तक 130+600 से 147-712 पर मांझा से लेकर के भिलाई लगभग कितना घर तोड़ा होगा इसमें घर मतलब प्रॉपर्टी तो इतना नुकसान नहीं हुआ सर जो फेंसिंग है जिनका छोटा छोटा घर है वही जो मतलब जो कंट्रोल किए हुए थे इनक्रोच किए हुए थे वही टूटा है और कुछ नहीं टूटा इसलिए कहा कहीं कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह जी नहीं कहीं पब्लिक की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है सब लोगों ने बहुत लोगों ने तो स्वेच्छा से तोड़ा बाकी कुछ लोग जो नहीं टूटा उसको हम लोगों ने हटाया है News report Karbi Anglong live Karbi Anglong District Congress Committee atum kapin khata tengpen pini ada por phai kri si malompen lakha kre troxy Bokajan LA constituency ang kanga pharman Bokajan Block Congress Committee methanga sai hemalong Bihar along akni padalam kya puthak government atum rada phan ka chong thuya lampen khamkhe donsi ghonta hinia pharman kachesong padopon Det piadang along Indian National Congress atum pater piponsi pini ghonta hinia pharman akni pat scheme puthak kachesong padopon Lason si Karbi Anglong Bokajan LEC ang kangalong setami bangso akachesong padopon. Bangso kachesong asay kideng ahut KADCC Dunmai Phu Anparta Abarim EM Rotoningti KADCC Chunbang Surendra Singnar KADMCC Dunmai Phi Kareng Rongpipi Bokajan BCC Amai Phu Budheswar Kathar Pendanglok ke Ongdung Congress Klembang atum chetong dun. Bangso hot EM barim roton ingti pen kaningje ponatengki BJP kachari gofalong lason rada phan kachong thui ajok pinnang muni datum thang bakbe police ari deng pen areng ahu sonanglo
la pen nang gova hormu sitami na hoklo la si thang bak be obi kimyari so ejang atum akai ke phalang no asaya bangki ington ponsi bangso agnipat scheme aputhak gn thunang popusi ningje pon cepat lang ni lagi ladak bukajan LA under ladak lagi docot polila so protest ke lagi all over India kaddo kawe MLA constituency an all India long sige dolo lagi non hedjong jitu BJP government atu Modi sarkar ningkan clear phan army military long risoi jang phan recruitment mate kipalut ponji polam pothaksi le tumpini protest lo ningkan pli aphan pulote lake isi usomar kiju alam son si mandat po ningkan pli asa kuria phan pola tum training ke dosi army long military pulote ningkan pli ga training gi asa kuri chot polam aphan chot kali bonfis tamen so sarkar BJP tumbang ke yoda tuma phan a future pe aphan si ke chelem ye son si non ke map mandat lo je ningkan pli philo pulote 17 and a half years of angbong en po hala so philo pute 21 years of philo pute asa kurita ve po hala so risoi jang tum kona lo dam po frustration po belega dim sakuri long le po hem ki chubu che nang ye hut alang tum thang a security ka ve la haya joy ne bang sinon bang ke ni tum protest lo yo da tum long ni tum do lo ladak all india logot karbi anglong men sami ni tum je se chipidun lo je la ke chok che la pen la jitu la so policy la so bang ke roll back kuri nai bukajan pen anantirang karbiang long lai BJP government pen non hedjong ke deng pon aknipat pa scheme aputhak ke kham khe pon bangso scheme che en thunang jipu ke hang pon Kheroni Mondol Congress asa hemalong kang nipon pherangke amai ani kang sampor phai hinia por malom pen si ching pon lo bangso pherangke amai long pen youth congress amai phu agostining hi la pen ari sang ho tum pen kang ni amai long pen ing hi sang ho kaning je pon aknipat scheme lake army ke claim aning ke hanga bang pa phansi semar pon lo aknipat scheme pen ningkan pli an claim long ji mate retired pon la pen woreng asai ki jutlo polote tangka sitami lak pho an long pon ji alang litum abai nong pen ke than dun atangka si ipon po army atum thang promotion avi doji sita aknipat pu amen chelong pon po la an chot kali pusi alangli ningje pon jong siningkan privet si sai ki claim long chot ji polote lake kopia boreng avar sailo puta arju pon ningkan pliang bong si training ta doji polote ningkan ko ansi sai claim long jina la sila bangso scheme che en tu theti ke che song pom ji puta kher pon পশ্চিম কাৰ্বি আংলং যুৱ কংগ্ৰেছ হৈ এটা প্ৰেছ মিট দিছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অগ্নিপথ বুলি যি স্কিম এই স্কিমৰ লৈ গোটেই দেশজুৰি হাহাকাৰ সৃষ্টি আপোনালোকে দেখিছে বিশেষকৈ আমি ক'বলগীয়া কথা এইটোৱে যে মোদী গভৰ্ণমেণ্টে যি মৰ্যাদা যি হেৰাইছে আমাৰ ছলজাৰ তথা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চ তেওঁলোকে যি আমাৰ দেশৰ কাৰণে যি ৰক্ষা কৰি আছে আজি তেওঁলোকৰ যি মৰ্যাদা এই মৰ্যাদাটো আমাৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক টোটেলি বেন কৰি দিছে আমাৰ যিহেতু আৰ্মি তথা নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চ তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ কাৰণে ইমান সেৱা কৰে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে যে এই অগ্নিপথৰ স্কিমৰ থ্ৰুদি অগ্নিপথৰ স্কিম যি স্কিম আপোনালোকে শুনিছে বা আমি গম পাইছোঁ যে 4 বছৰৰ ভিতৰত গোটেই বস্তুটো শেষ হৈ যায় সেইটো এটা কি স্কিম আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আমাক সেফটিৰ কাৰণে আমি আৰ্মি ফ'ৰ্চ বা এয়াৰ ফ'ৰ্চ বা নেভি ফ'ৰ্চ আমি গঠন কৰিছোঁ Kheroni pen Mohantiron Karbing Long Live Drugs Free Assam ke paman jiaphan Assam sarkar hin pen matha ponsi pinnang an apor pen rakia hormu ke nepon jiaphan Assam raikom saikhia phan hukum pidet pen ke ongdung arakia hormu nepon longlo lapen bangso asai ki claim atum setami apran ki dam nang ta dolo lapen raikom saikhia ri deng ka chingnang atum ta pinnang an dolo
bonta bangso arakia hormu abeha ke claim non pu anta kang tonji kalisi aphi ong rakia hormu ke pon ke manasai ke claim atu nang ongsi thek ponong bomla lason si pinile thota adap malom dilai police station oc lutfur rehman penja ponsi dilai towar krong thom ka cheto galom kai ki ason arakia hormu kiri ka kurugasai deng ponno bangso hood mn07 ak 3721 ihum Hyundai i10 agaria long Ritali Basai Dinglo Bangso Hood Kaddu Kawe Home Crib Hok Sabuna Hompen Kithabet Arakia Home Longdun Kilong Pon Home Crib Ho Longpen Kaddu Kawe Gram Haro Isira Trok Circuit Rat Li Rat Togbor Nerket Kedra Nerket a Heroin Long Pondo Bangso Sai Lang No Long Kachirab Dunatuk Bang Nia Pan Raikom Sai Kiatum Nyep Inang Pong Kachingnang Chegatum lagi Manipur State Churachandpur District alo Molnum Arong Amikar Kalitang Lalpua Sopo Pitar Haukip Artaningkan Thongkep Kangkokpi District Saikol Arong Amikar Jamthang Khongsai Asopo Kim Juli Artaningkan Inkoi Ra Troxi Pusi Pangthekpon Bangso Towar Pikiri Kakurga Sai Kideng Hud Dilai Osi Ludfur Rehman ke Japon along Lahorijan PP in charge SI Deba Pratim Konwar SI UB Deepak Lahon, SI Akash Gogoi, ASI Jiten Gogoi Pendanglok, CRPF C20 Kem Bokajan Atum Cherap Chitudun. Kineblong tang a heroin ke langchari jiapan Bokajan SDPO John Das, APS Aridengsi, Palik Online. Dilai Ben Bijoy Rongpi, Karbin Long Lai. Kidamtang vosing ni phaing kora trogar ni Autonomous State Demand Committee Youth Front a hinpen dilai mini stadium ki kim kerang ke patang tedet addi malong humri damsi longing kora trok mini stadium ke patang tedet aputhak pinrem pon labangso hot therangkia thengno nang ke pachini don ke karbiang long alo Dr. Tuliram Ronghang pen akemang laki chundam tedet ason longing kora trok a constituency along EC mesen ke pathu aklam la pen open stage ki piponji aphan budget selam pilo Bonsitami Piniarni Anta Longing Kora Trok Constituency Arlo Ilong Nata Kitang Tang Avi Pusi Thekam Long Lasi Litum Jong Namlunan Field Proteng John Loxi 109 meter nahi Lapang Field Proteng Ilitum Arpanoxi 100 meter back nahi Ilitum non kel tum lamunan Footballer field ma Mata cricket field ma Ladak Piniarni Nili Thekam Long Make Usumar Rongru Kijui Abim si pangchong dat pusi jasmet pet nili penali tumhan bin rem namlu Labangso Puthak Borjan ASTC Youth Front hinpen Pherangkia tumaphan nang phasi Labangso akamate contract en abang aphan la longing kora trogarlo an akam chiklem pe prap nang jila pen petang nang popusi Pherangkia thingno pen nang pachini don Ilitum ake AAC CM Tuliram Ronghang kaike kaninge ver ade ang chun alam the aputha alangli uwe kimia tumaphan ki pathuan anathu alangli kang thur poipu amang kahiman alam the jasmet pet abangke pini ani setame khilanat kang thur pubangke nilibang thek damlongli pusi alangli phan jong namji alangli phan nili personal attack pulam takali lasi alangli amang kahiman alam the abangke alangli phan pachun pipedet asonsi pinyani mandet lu alangli kabori bangke 26 MSC constituency abangke loing koira trok istidong fil alangli karbiang long phan alangli wanlu void hils tame ilitum ladak pini nitum dak kido bangke nitum dak dilai mate borjana ha war dake nitum dilai lasi jasmet pet itum dilai lam jongdam lu nang dak pinyani nitum istidong fil kikim kirang nitum ining samse mate nining phophe polam si nilila so alam the bang si nalu tum nang chithanam kan La pen pia pot si lumba jong along ki kimrang pon pe det labang so atangka natsi ke panglim choklo jong si la so akam chiklem patang te pulote Guwahati High Court along an lamhoi pideji puta pherangkyang no pen pachini don tangkanang lolo so cheng habe dengja sport ground along ta 10 crore lang lolo lapen ke litum jongdom nang rongkhang dongka mukam high school playground halong rock LP school halong rock along ta
10 crore tangkanang lolo lapen ke bitung reng thama along ta taradu bilong ta 10 crore tangkanang lolo lapen hamren harong chibat LP school round diori tiniali long ta 10 crore tangkanang lolo lapen ke lumbayong chitunala sport complex sing along 10 crore nang lolo Singhason Silunia long ta 10 crore nang lolo lapen ke Borjan Dilai long ta 10 crore nang lolo lapen ke Nilip Chukhe long 10 crore nang lolo lasi ilitum jonglna kopi bosi ilitum piniani hodak lumbayong along same chitunala sport complex along pibosi kim kete lo holada indoor studio ma do mate holadak open stage ma ke do ilitum ajar themno la ke masap so alang tum gilari kim chomlo lanwet Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Tang te pini prime time berta ke lapuan si kang tonik lo